Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero swi tikomba xiyimbeleri xongi munhu wa munhu ne le ka lembe ra 2023 a hi khomele swa matimba hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza u hi katekisi album ya matimba swinene album leyi thyiwe leswaku joko ra vutomi naswona laha ka album liyani ku ve na risimu ra munhu wa munhu leri nga fika ri va njhamba ri tlhela ri ba bembele etikweni hinkwaro se kwala ka n'hweti leyi hi nga eka yona nga n'hweti ya Mhawuri u tshembise leswaku u ta humesa album leyi nga tirhiwa hi Salan the producer na Mpanyasi se hi vone Salan the producer a fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a tsala leswaku a ni ali maxizonda nkatarangi mara album ya sweswi mi ta xi rhandza ha swona hi Mpanyasi the producer se hi marito lamawani hi nga vula leswaku Salan the producer u kombisa ku titshemba eka mintirho leyi va yi tirheke na xongi munhu wa munhu leswi vulaka leswaku hi nga langutela swa matimba kasi hi ta tsundzuka leswaku xongi munhu wa munhu u kale a avelana na hina nxaxamelo wa tinsimu naswona eka nxaxamelo wa tinsimu lowu a nga avelana na hina ka xiyenge xa mabulu xa Facebook hi na ku hleketelela leswaku tinsimu timbirhi swi nga endleka leswaku ku tselekiwe xixevo xa homu eka tona kumbe ku ri beef risimu ra vuntlhanu leri nga thyiwa leswaku hulu laha a nga tshama a posta a tsala leswaku hulu va ta tshama va ri hulu eka nuna wa vona se ha swi hleketelela leswaku laha a nga va a karhi a beefa Rhangani the producer na ngami ya vona leyintshwa kasi na loko hi languta risimu ra vukhume leri nga thyiwa leswaku Makhuvele na rona ha ri hleketelela leswaku ku nga va ku ri risimu ra beef tanihiloko ku tshame ku va na hoyi kumbexani mahungu lama ma ri kona ka swiyenge swa mabulu hi xivongo xa ka Makhuvele lexi a va xi fambelanisa na Rhangani the producer kambe loko hi endli vulavisisi kumbexani hi karhi hi landzelerisa hi ya kuma leswaku Rhangani the producer i ntukulu wa ka Makhuvele ku na loyi a hi lumeke ndleve a hi tivisa leswaku Rhangani the producer i ntukulu wa ka Makhuvele hi ku hi ta tsundzuka leswaku hungu leri nga tshama ri hangalaka a ri vula leswaku Rhangani the producer i va ka Makhuvele kasi Rhangani the producer ko va ntukulu wa ka Makhuvele leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa Dilolostro ta mbavisa maluva